na ramenima dobroga pastira. Danas ti, učitelju božanski, želim zahvaliti na dobroti srca tvojega, jer i gorljivim farizejima i naobraženim pismoznancima govoriš o nama griješnicima. Ne, to nije moja računica. Kad imam 100 dragocjenosti, zar da zbog jedne sve ostalo riskiram? Ako imam 100 eura, hoću li onda onih 99 ostaviti samo da jedan sačuvam? Ali ti u svom srcu nosiš božansku logiku. Ostavljaš bezbroj njih, pa makar i u pustinji, da mene potražiš. Pusti sve njih i pronađi moju izgubljenost. Pogledaj i vidi gdje mi je duša zalutala, gdje mi je život propao. Ostavi sada sve ostale, kao što si ostale apostole ostavio, da se tomi posvetiš i dopustiš mu, naložiš, da se uvjeri kako tvoje srce opet kuca. Kao što si ostale ostavio, da se za Petra prvaka pobrineš, kad si se 3. put ukazao, i izliječiš ga od trostrukoga zatajenja, da ga spasiš, jer se stvarno utopio u moru nevjernosti i rekao ne. Pokaži mi, Gospodine, onu revnost i žar, odvažnost i predanje srca svojega, kad si spremno pošao za svojom ovcom koja je otišla u propast. Daj da osjetim prodoran i blag nebeski pogled tvojih očiju kad me pronalaziš. A najviše te molim, dopusti mi da slušam i osjećam kako tvoje srce kuca kad me uzimaš na svoja ramena, pastiru dobri. Krenuo si u opasnost, prihvatio sve prijetnje i opasnost po život, trnje i trpljenje, bičeve i čavle, izložio si se smrti samo da me nađeš. A kad si me pronašao, u tvom srcu vrije, bukti radost. Raduješ se jer si mene pronašao, to je tvoja radost. I za nju želiš da bude u meni, i to da bude u meni savršeno. Vraćaš se u svoj dom, dobri pastiru, i izgubljenu ovcu donosiš natrag. Pozivaš svoje da se raduju s tobom. Pozovi me, Gospodine, jer si me primio za susjeda kad si postao čovjekom, jer si me uzeo za prijatelja. Pozovi me, Gospodaru sveti, da uđem u tvoju radost. Hvala ti. Dopustio si da tvoje srce bude za mene kopljem probodeno, pa se zato zbog mene cijelo nebo raduje. Mene od grijeha spasavaš i zato zbog mene u nebesima vlada radost, više no zbog onih 99 koje nosi Božja pravednost i kojima nije potrebno da tek počnu gledati na nov način preko granica vlastitoga bića, već paze na onu stranu i na cijelinu svojega života s tobom. Oni će i u pustinji izdržati.